Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin berumet mevanen kadir belen. Salam ve rezu hürmet jibona ve eziro jwara bahsa analiza fikra İslami bikim. Fikreki İslami ile roşalata navin anjil velati meheye anji tüney. Te goten pişti tek çuyna ihvan le Mısri u pişti tek çuyna şerri Suriye pişti ku em bivejin mesela Fethullah Hoca u Fethu anji davet tezede Fethu anji em bive deshaladariya partiye muhafazakar ku di roje xoy me xoy dawin dejmer ku xarwsa dibêje ku di wil ber iflas hebe bi vî awayê millet dibêje li Tirkiye fikra İslamî iflas kirî. Fikra layık û seküler her rot her geçtir dibe baştir dibe her wisa dusu siyasi sal Avrupa mesela laiksizmi û sekülerizmi dest pê kir bi iflaskirina fikra İslamî li roşlata navîn bi taybet li Tirkiye mesela laiksizm û sekülerizmi her rot her geç dibe her rot pêja tere و her insan xortê gence nû tev berê xwe didin laiksizmê sekülerizmê hayettek jiyaneka seküler hildibijêrin. Em mêrê xwaz em bi ser viya şîrovekê bikin rastî jî tiştekî wisa hey an tunê. Divê em berê bipirsin fikra İslamî çi ye? Ew kesê ku divê fikra İslamî iflas kirî. Vê pêşî em bipirsin fikra İslamî çi ye? Yani fikra İslamî çi ye? Piştî wî meva pirsaj xwe kir. Divê em bizanibe gelo acaba li roşhilata navîn ol welatê me fikreka İslamî hebû an tune bû. Piştî me pirsa duda kir pirsa sisiya fikra İslamî gava hebe bi qasê derfetê ku dewlet û sîsteman da fikra laiksizmê û sekülerizmê û reklamê wan kir em bi temamê imkanê devletê jê re pêşkêş kir bi azadî bi serbestî behsa laiksizmê hat kirinê reklamê hat kirinê bi heman şêwê bi heman derfetê behsa fikra İslamî hat kirin yan nehat kirin? Me pirsa jî me bersiva vê pirsa jî da divê em bipirsin gelo acaba a ku îro li roşlata navîn tê gotin welatê me îflas kirî fikra İslamî îflas kir? Yan jî em bibêjin fikrekî ku li ser navê fikra İslamî hatibû avakirinê ku dixwaz îxtidarê kesê layık û seküler pavre bike an jî wê îflas kir. Divê pêşî divê em ji dawiyê dest pê bikin. Biya min fikrekî bi navê fikra İslamî li welatê me tune bû. Heta îflas bike. Yani fikrekî İslamî tune bû ku îflas bike. Sebeb çi ye? Bunê bê sebebî çi ye? Gava fikreka İslamî hebe ji ber ku ji Tirkiye re wergotinê fikra İslamî divê ev fikra hanêna bi hurriyeta xwe bi azadiya xwe wergotu pêşgirin ji mekteba seretayî heta üniversite imkan jê re werdayîn çawa ji laiksizmê û sekülerizmê re derfet heye sazî hene partî hene konferans tê dayînê semîner tê dayînê em bi akademisyen digê li ser viya kar û xebatê akademîk tê kirinê divê ev hemû tiştê ku ji bo vê sîstema layık û seküler hatî pêşkêşkirin divê ew tev ji sîstema ku bi niyeta bi fikra ku tê gotinê fikra İslamî ji wê re wer pêşkêşkirin ku em bi vê neslê nû bigêje însan di ruhê wan da di mejiyê wan da di fikrê wan da İslam hebe fikra İslamî hebe her wisa derfetê wan hebe karibe meselê İslamî hev da nîqaş bike her wisa temamê em bi vê mijarê ku têkiliyî bi jiyanê re heye ew di İslamê de hey divê İslam bi serbestî mesela şeriatê mesela hukukê mesela cezayê mesela aqîdê mesela ekonomiyê mesela civakê mesela sosyolojî mesela psikolojî eva temam tiştê ku têkilî civakê re hey divê jera azad jera hurriyet hatibe dayînê serbest bi karibe di qademê devletê de karibe bi imkanê devletê li ser van tişta lêkolûn ve kolûn hatibe kirinê ku fikreka İslamî derkevin meydanê. Yani gav akademisyenî wî tune be, serbest nebe, yasak be, her kesê ku bazı İslamî kir wergirtin em bê dibin merdiven altê divêje di kuçe û kolana de bin bondroma da
چند حف جماعت هاتی باید ذکر کری بحث اسلامی کری ام نای گوتن فکر که اسلامی ام نای گوتن اسلام سربست جی اسلام نه تنی او دینی کو دیانت پیشکش مدکه دویجن میج بکه حج و رجوع زکات بگیر افتری نو اسلامیته جبو کو به ام ببین فکر که اسلامی ولات مهبه دوی قرآن به سانسور آزاد به تمام مجاری قرآنی ورد گوت بیش کرنه لسر ویا مکتبات سرطای دستپیکی ابتدایی یعنی مکتبات ilkokul hatta üniversite ام به طلبه مدرسه تدریسات لسر لگورا دین اسلامی ور کرنه و قدمی دولت داجی درفت وارد دانی هم با آواکی تئوری هم با آواکی پراکتیک و هم ببین در نو دولت داجی اوانا اجرات آوان هبه پراکتیک آوان هبه دما وانا بو اقتدار اف نیت بو اقتدار و وی نیت وی اقتدار هانه نکار وی نیتا ام به وی فکر اسلامیه کو بو اقتدار نکاری بو برسی با بویژن پرسکری که روزانه نافنتوی نافخوی گواب بده و شغی مورد کار بیوله فکر اسلامی افلاس کریه اف تشتی کو من حتی آنها ذکر کرد نخوازم دوباره بکن و حوزانم چگود اف لولات متونه بو قدخه بو یاساق بو کسی بحث اسلام ندکر ساده جامی وکری مله آزان داده تر مله المجا خود کته مله جمله در بحث اخلاق دکر ریوبری دولت ترش بحث اخلاق نکن على كل حال به شکل آنید که درکت میدان فکر کی بناوی فکر اسلامی ولات متونه بو حتی افلاس بکن اوا یک بیا باش بزانه به اف کسی گو در که به تلویزیون به مدیا خو به وشان خو به تلویزیون به رادیو به وشان سوشال مدیا به تورا جواکی گله کی کیفا خاطرین گله کی خوش و گشن دوی فکر اسلامی افلاس گیری سکولاریزم به ویژن سیستم لایق و سکولار سیستم کا دنیوی جبو پیشروج امود به ویژه هیویه و تمام خورد لویاد زور نخیر اف جتشتکا نراسته لورا اف 100 سال الولات ما سکولاریزم هي او هین الولات ما تو خیر خوشکی ندخل کی دیگر کو او فکر کو او دیویژن اسلام او تنبو دخوازن به شکل هاننا ام به ویژن لایکسیزم سکولاریزم به خورتا بدن قبول کرنه باشه چه هبو دوی دیزم yani deizm ام به پرتگ ام به تبکی نشاندانا هبونا فكرة إسلامية فكرة كي بالناوي فكرة إسلامية تنبو حتى ديزم كسي آتايس إيرشي أم بي پرتگي نشان بدج دين دور بكيف جي مقدسات دين دور بكيف چه هبو الولاتي ما محافظة كاري هبو جسال الشيسي دش بيكر حتى ما صالح هاننا هاتن محافظة كار ناوي مسلمانا كر محافظة كار بيشوش قوتنا ملي دانسر مليتشي محافظة كار يعني أم بيجن تشتین de berjewendî milliyeta Tirkiye dayı ew kir pêşa İslamê navê İslamê kir muhafazekar û milliyetçî zanî pêşa milliyetçî muhafazekar awil milliyetçî ne li gora berjewendiyê milliyeta Tirk divê hereket dike paşê muhafazekar ew dînê ku ji bav û kalamayê dînê ku bi navê İslamê خرافا بدعه تبل هفدو کومکی ام به پیشکش جواکی کری دوی اوا اسلام ناوی کریم محافظه کاری ملیتش محافظه کار ایکو ایرو لترکیه انجیر ولات م افلاس کری فکره محافظه کاریه دوی شما لورا گوا فکره که اسلامی هبه فکره که اسلامی ارمانج و هدف که اسلامی هيا ارمانج و هدف ام به فکره اسلامی کلمت الله هي العليا دوی گوتنا خودتال اهری بلنبه yani Türk devece bevecin hedefe kiya devece bevece ölüvi bir hedefi olması lazım. Türkiye'de ölüvi bir mesel bir hedefi olması lazım. Fıkra dini bir hedefe aramanca gibi heye bevecin doza piroze doza mübareke kuya Kur'an be iktidar لکز برجودی شخصی مالباتی عائلوی عشتی میزن نکن. اف جبکو اف فکر تنبو اف ارمانش تنبو فکر کی چه هبو فکر کا بناوی اسلامی فکر کا محافظه کار هبو اف جی محافظه کار جی مرد کاتک چند بش مثلا هم بویژن جماعت الکتریکی ایرو هنن تبی دیانت ایوا تف
ام بویج فکر محافظه‌کاره جماعت آب امریکا جبقتینه بکی نوانه ده هن کن کسی ام بویجن خو محافظه‌کار ساینه کن هنن لب پرانی اف جماعت و طریقت هنن لترکی اکو تبی دیانتی و اوان فکر که محافظه‌کاره اکو افلاس کری افکر هانه نای سبب چما لورا د آرمانجو هدف و فکر محافظه‌کاره کو جنمی جو روجو حج و زکات تنی پکتی د آرمانجا و دا به دستهلاتداری دولت که اسلامی تو نبود ده هدف آوان دا ام مسلمان برن اقتدار ام برن مرکزی دولت که دستمه حتی نه کمالیست و لایق و سکولر جوی دولت استفاده کری بجا ام به خیر و خوشه دولت ام بخون اف فکر هانینا لایق و سکولر سیستم کمالیست گوخه و فکر اسلامیه حال بو که اف کسی کو امانا باز که فکر کو محافظه کار تنی به چند گوتنی خو محافظه کاره و یکی دن تمام لایق تمام جیانوان جیانه که لایق و سکولر لورا سیستم سکولر جمهوریت ام بویژن شریعت تون اسلامیت قد خیه تنی لمیجو روجی تنی یعنی ام بویژن اسلام تبل جیانا جواکی آ سیستمی آ دولتی آ ریوبری نوا گوان نوا دوردا دمینه چیز هنگ کرد مسلمان محافظه‌کار تنیل میجا خوا دکن فکر که وانا ام بی لگورا کمالیست لگورا لایق و سکولر او فکر که اسلامی بو او فکر ده هدف آویده تنی به اقتدار جخیر خوشه دولت بخو و بو اقتدار ام بویژن هیچ ای پیشه خوا پرتر ظلم کرن هیچ ای پیشه خوا پرتر امی بیریتی کرن دزی کرن نظام شکرن اف فکره هانی افلاس کرد یعنی فکره محافظه کاریا کو ببین اقتدار و تمام درفت دولت استفاده ببینی و فکری افلاس کری نه کو فکره که اسلامی افلاس کری کو هم ببین لورا فکره که اسلامی تو نبود آهم ببینن اول ترکیه روشلاتا ناویندا امینه اخوان مسلمین لمصری وانا اخوان مسلمین سویا و انتلکتوالی بلند بو زانا بو خانده و پروفسور بو ل 100 سال بو ام بی اخوان مسلمین هاتنا و کردن نزدیک 100 سالی بو ندیشت دقدم دولت به مامور جی یعنی هاتن اقتدار که به تجربه ام بی تجربه دولت دیپلماسیا ام بی رهبری به پر سیستمی که وسادا ام بی اخوان مسلمین بو اقتدار دیگل ویاجی دیگل به شاشتو که ماسی کردن سدمی تک چون اخوان مصری نه او بو ام به تجربه بو شاشو که ماسی کردن ام به هزی سیاست نام نتوی هزی میتینگر هزی کاپیتالیست بشنگه آمریکا و اسرائیل و ام به انگلتره o nexwastin em bi hêzeka bi navê İslamê siyasî derken meydanê bi vê iqtidar lewra ev li îxwan li Misrê li Ürdünê li Sûriyê li Iraqê nizam li ku bibane iqtidar wê bibe asteng ji bo armancê em bê kapitalizmê û bi tevê van kesê ku bendê kursiyê wan destê wan de mesela bê dewleta Suudî Misrê Araba dewletê Araba بندی کرسی و دستی آمریکا دک چود بندی کرسی بکشن رپود که بخواری اقتدار وانتره به آلیکاری وانا اخوان ام بویژن درفت ندانه ظلم لیکرن او دموکراسی کل اروپا هبو خود یعنی او سکولاریسم کل اروپا خیر و خوشش ملت خواره براده که اروپا دولت کاپیتالیست او لایکسیزم او دموکراسی اروپا هی او لايق مسلمان ولات مسلمان نهشتن و نهشتن اخوان المصري بمينه و بدست ام بي يكي مينا مرسي ام بدست يكي مينا سيسي ام بي مرسي دا او كرن دا انقلاب السريكر و باشي قد حفصي دا كشتني قلتني ام بي جن اخوان جي افلاس كر اخوان ام بي قادا نابنا توي دا خاص برافتي بك هر وسا قادا نفتوي لتركيا جري ولات مجي فكره اسلامي دا برافتني بي اواد جوجو بكيفرك سيچرات تيل خصن خواري ام تخازم يا بوجه اخر فكره اسلامي تنبو eğer kesi gudve fıkra İslami iflas kiri beraber hem berimen televizyon rojname gazete kid ve kif ve kişan alem melle
ام بی پسپوری وان ادوی وارد پسپوره برا مدرخن تلویزیونه برا مدرخن روزنامه برا رپورتاج بکن فکره که بنده فکره که اسلامی تونه به حتی افلاس بکن گاوا بخوازن فکر اسلامی شید کار تکری مرادن ام دکار به برفرهی به دورفرهی لسر و مسئله مناقشه بکن از دخوازم کسی دیندار بزانه به خیالش کسی نبن فکره کی به نوع فکر اسلامی شخواه تو نبون شخواه تجاری مجوان پارتی و ریخستون جماعتی که آن را لطرکی به نوع اسلامی حرکت که ما تجاری امودا مجوان تو نبون تجاری هیویا مجوان تو نبون لورا دین ندینی خواهدی به دینه که حتوی چه کرنه پیروزیا عثمانیا دست پیده کر و ام بی خرافه و بدعت حتی هاتن ام بی دستکت جمهوریت حتی نه ببو مینا شوربه کی مینا تو سیتله کی بکرینه سیتلا مزم سر آگر کارتولا نشوشتی بابی پیوازا نشوشتی بابی برنج نشوشتی بابی فاصولی نشوشتی بابی ام بی حوج نشوشتی بابی همه هر تشتی بی نشوشتی بی قاشر کردن به تبی قاشر کی وان بابی سیتله کی مزن بده سر و لها بخ بده چوربه بده خالکی بکش چوربه بده خالکی کی جوی سیتله خوارن شوربه جوی سیتله بخو تم نخواج دیگه و اسلام اکو ایرو الولات مهیه دشبم و ستلا و شورباکو تمام نعمتی خوش و نخوش گش کتی نهفدو بشوشتن بقاشر کردن و کی بخو نتیجه خال خسته خانه دبینه کسی کو به دین هانی باور به بلگورا به دین نجبم بره اوجی به جهنم شاده و توبه نکل سر توبه نمره جیوی اسفل سافرینش بیاری دلی و بدال جدابه فكرة كي بناوي فكرة إسلامي نمري نتنم حتى بمره فكرة إسلامي هي شوات آزادي دا هات مسلمان آزادي هات دايني شوات درفت جي إسلامي هات دايني بآزادي مريخستني خوا سازي خوا من بي أكاديميسيان ماشي و أكاديمي وري أكاديمي دا مكارو خدمت كر ويش شغي قوا وان مسلمان أو مسلمان را بو اختدار إفلاس كرن ويش غير كار بي فكرة إسلامي إفلاس كري حتى جارك دن بن خير وخشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته